Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal na drone Sijinaduna mai pakna RIMS ki campus tagi Chc Khumbong Phaoba Hidak Langthak delivery Touba Ngamkhre haina RIMS ki Media Advisor N Phillip na thadorakpa cherol amana phongdorakli ngasi RIMS campus ta hapoiduna pangthokiba thoramatuda RIMS ki Director Professor G Sunil Kumar Sharma, Deputy Director Administration R.K. McColt, Medical Superintendent Professor N Sanjeev Amadi, Kau F.A. Saidam Saradna Saruyaki. Thoramaduga Mari Lainana, Professor G. Sunil Kumar Sarmana Hai, Kongtanga Si Union Ministry of Health and Family Welfare Gimiding Makada, Pilot Project Oina, Paikatpani, Trial Asi Pangthok Nabagi Damal, Khumbong CHC Asa Worker, N. Bitesori Gurgauda Leba, Indira Gandhi Rastriya Uran Academy da Chayol Anigi Training PK, Drone Asi Sky Air Mobility Private Limited Agi, India Tender System Gi Kutang the Nekpani, Drone Asina Kezi Manga the Gitara Phaoba Puduna Chatpangami, Kilometer Tarahum Doirom Sangba, Rims the Khumbong Phaoba Gi Arapa Asi, Drone Asina Minitaret Ki Manungda Yobangami, Drone Asina Sadamada Kilometer Humputara Rom Paibangami, Pilot Project Asi Mai Park Labanina, Analayang Lamda, Makatana Drone Asi Sijinaba Yaragani, Masina Manung Guchina Laiba Mafum Singda, Hidak Langthak Yohan Bamusung Sample Collection Tobada, Chauna Mateng Panglagani. Miyamgi Kudong Chana Bagidamak, Drone Asi Kudong Chaba Asi, Chayol Amada, Anirak Fanghanaba, Pantam Tamli Hainasu, Mahakna Makatana Phongdoki.